Tuatahi, kia te titiro tātou ki ngā kōrero nui e pākaha ana ki a tātou te iwi Māori i te tahua pūtea o tēnei tau, 2013. Ko whānau ora me te reo Māori, ngā kaupapa Māori kua tino whaihua i tēnei tahua. Kua whaihua hoki ngā kaupapa whakahiaoto ora me ngā kaupapa āwhina i te hunga tuakoka. Ko ngā kaupapa kua parea ki rāhaki, ko te hunga e noho ana ki ngā whare kāwanatanga me te manatu prihimana. Nō reira, neke atu i te 5 piriona tāra te uara o ngā pūtea hou ka whakapaua ki tēnā kaupapa, ko te nuinga ka haere ki ngā kaupapa mātauranga. Me te aha he wāhanga paku o taua pūtea ka haere ki ngā kaupapa hāpai i te reo Māori. Mo te roa ngā ake o ngā whakamārama, kia tahuri ake tātou ki tā tātou karere tōranga pū, kia Irena Smith. E hara i te kitenga ohorere, engari ko te āhua nei kua whaihua te rōpū Māori i tā rātou mahi tahi me te kāwanatanga, hei hiki i te noho a te hunga pōhara. Mai te tahua pūtea a Bill English, he whiwhinga nui mo te minita mo whānau ora a Tariana Tūria. Ko tahiro miriona tāra te pūtea ka whakapaua hei whakamahana i ngā whare, e noho ana ngā tamariki me ngā kaumātua e pāngiana i te mate. Neki atu i te kotahi miriona tāra mo ngā whare whakaruru hau pūtea. Mo te hunga penihana ka horea rātau mihini horo e kākahu, paua ka makariri rānei, ka whai pūtea āwhina rātau i te manatu whakahiato ora. Those are pleasing to see and hopefully those will be targeted at Māori whānau. Ki te hauora, he painga nui mo ngā kaumātua e pāngiana i te mate wareware, he pūtea hoki hei āwhina i te hunga mate huka, mate manawa hoki. Kua whai pūtea anō hoki a Tūria mo te hunga hauā. Well, this might be controversial. I guess from the government's perspective, they want to make sure that the scarce housing resource goes to those who really need it. The allocation and eligibility of social housing has always been difficult, so we need to see how that program's actually rolled out. Huri atu ki te take whare, ka whai pūtea ngā rōpū āiwi, rōpū ā haupori rānei, kia iti te utu mo te reti whare ki ngā whānau pōhara. Engari kai te whakamātau ētahi o te hunga e noho ana ki ngā kāinga kaporeihana, mena kai a rātau te pūtea me hunuku ki tētahi whare ke atu. O tira e ai ki te kāwana he tahua tēnei e tohu ana ki te motu, kai te pai haere ngā pukapuka pūtea, engari e hare i te mea kai te tuku rare atu ki te katoa. It's no coincidence really with it being an election year next year. That I think the government will be wanting to see while there's improving signs in the economy, the government will be wanting to see greater certainty around that before it commits to large new spending initiatives. And I think we can expect to see more of that next year as part of the election year lolly scramble that typically exists. Ko o tautahi tērā o ngā whiwhinga nui tēnei tahua, 2 piriona tāra hei whakaora anō i te taone. Ko ētahi o aua pūtea no te hokotanga atu o Mighty River Power. Te ahua nei, koe nei te huarahi ka whaia e nahi nara hei hiki i te pūtea. Ko te kamupene o Meridian ka whaia ke te hoko o Mighty River Power. Engari tērā no te ihu o te reo ka puta i roto i tēnei tahua. Wai hoake mā te minita Māori mā Peter Sharples hei whakamārama ke. Scotty. Tēnā koe Irena Smith tērā i te iwi i te whare pāre mate i te whanganui a Tara.